Kaseng Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Hagasi Balay Galaraki Gajing Dap Snikha Gabashipos Nam Nado Balaseng Yaka Hagasnam Araja Kanrio. Haganigasngi Lasaki Lang the Gajing Dan Lang Deputy Commissioner Jago Food and Safety, Jongkatanat Food and Safety Kakongbi Mukem, Hagajing Dan Lang, but Arjun Ro Jong Ukevi Rajan Bat Giwe. Habakaran haganigasngi nakalyang jaga kong bimukim kalaong bagajingdan jangki badi madan kawanra kajing shngan bajing itanat jang kanong ba shalom kalaong bakum kaseng lahab manmat ikibabun kijing henredan kam kajing itrelang kalaong ru babun na kilong yeng jangki badi madan kin haban kershan pa skul ya lagi kun kat bakakong Angela Rangat kala ai kuble ya kaseng kibadi madan hagane ga jingken jo ka bashipos nam nadu balaseng da ka bapen pauru bakin dan kijing henry dan kam kijing trelang bat kidan kikam ki bahab ne trelang nang ne shakman hagane ga sngi la yo ka jingkran naga kong lasara mar benyang president bat ki ki dekat jang kaseng hagane ga sngi kala dan ru ka jing pelat ya ka kai phatri kam jang kaseng kijing le kai ba pher lapen kre da kaseng nalor ki we pat ke program Udah declare, udah diharap ini support harga ini kita juga food safety. Te unjuk ya ikong marita lentang. Kita pun kejengakan. Te IT lang lo hari bayi banyak orang yang kejengakan. Namanya doang nak lihat tidak banyak orang. Kebersih boleh bawa jadi biji. Bila perlat tentang si ya ketika report ke berpang kepada yang dijintot atau tentang si putri Islam trong kasih dengan ni kublai si bolu kublai berkuli. भी काम आगे रिपोर्ट आप लोग के सामने देखिए कि 10 साल में क्या क्या हुआ है संगठन में क्योंकि ये हिंदी में भी है और खासी में भी है very very happy and blessed 10th birthday. Ringkat pada jengker pun berdua, ringkat pada seneng keterang, bat ringkat ru kajing tri lang na kaliang kajongki. Ni kermen ba namni sakmat kanwanra shibon kijing janan hakabede bat kiniki street vendors bano kalong kay kaba penkemen yang banlong kumkawi na kisaki kabalayoi yang kajingya denti kajompi hagi shipo teli kisnem haga snem mahaswa jomki ni kishipo snem haga por kabanga ngadangwan transfer shushulong haga sin kabalingkong ka ki vendors kimpat long setia kumbalong mentah ngadang nganjin dalawan ra ya ka PPT lani ka album ngasik berbuat kat sawangane ngadon ka album mangandra ya ke ka ba natri banyak ko ba ya ke ka ba nakaliang jungki food business operators ke banyak ko kakam ka grand kam jam banyak ka tiyan. Ini yang kata
nga smoke menru bandron kapdeng jong pi baro bando i yakijing kala kibubun ba siya kababaha kabalong changes in a positive way na kanyang jonga na kanyang Commissionerate of Food Safety na kanyang jongi baro ki officers nila yay yatre ringkat pati nila yay yatre shitong ringkat pan kdo ban bani kadenti nila longru ki bayay siya lada pisya yang ngamangan ong yang kata kenti nila yay siya aslemru ban don hasinda jongpi ha ki kep baro lada pinyo iya ki dur ki badon ha ka album jonga ya kani ke jinglong jong ki vendors habang agren hangi ngagren kulum ya baro om tang ya ki food vendors ngagren ya baro pinyo i ki jingkala ki bala bon hadu kata but kani kapagkaman ya nga bangan yo i bat bangan long kumat ngalaong syakmat bangan day away na tinong sahi ya gini ki positive changes But in coming shop, ni I could play that she posts them kaseng to kinong di madan. But ni kwa kan I could play ru ya pi ki bawan special ban don lang bat ni, la don lang bat ni, nado ki por ki badang sosat, ki badang tunja, ki badang sedang kaseng. Hindi kani kajina day kaya ini ngatarai ka amin sim si saya ni. Ba laladon kanu kajinga trailang. Kamdon kanu ka kamro. Kapangin nung la panetur bat nung la pan job. Di ngamdon bur kentien masukwa ban ong ba. Chipos nem banedon lang kamde ke ka basuk. Kamde ke ka ba suk ban benhe ban sani kon harus pos nem bagane ka sendiri ka mangkuntahi. Hao kidon kijinyakan om tang bat kesorka nama baro ni adan kijingut kijong bagi burang ni kita kijingut nama klan dan kijing mundur kijing perkat kijingnya ai jingut per minum yang koi ni kaduk ni roham bat tangi wei ngaku aman ong bagi dia ban kensting bakaseng kasayat dalabi kaseng ka im nada iway member ikya but itreship kahem hala ijong ibenta but ki ay mel batensin ya ka bakila ana kaseng kapdawan tanapi kasudawa ya kata kajinya dalam kajinya ini bat kata kajinya kersani iway nanti syakmat bro kintang don hikikam dibajuat milala kat kami mengimbet Hendrai kintang mihi kumri ong isien ni kermen bagi kodi ti jongi nang ni sakmat bon ki kila aya tak penpensong school kila ayo kajing sta kila aya sakmat Hendrai le sti kidang don ha em lang sa alam di jongi kibam don ra ko kala Hendrai ban sedang ya la i yin isem dah apa de jing di ha kadang kamram jonga jong ki ban kersani pun kita kibanwan wala ni snow ya lading ya tidak nak kata daw mga sukwa ban kentu ban ong betong inyai nilong kibayay siya iway ban kenmau bahadon kanu jing nyawan lang kajing job kandehi kajong kipapa hendrai kandi kajing nyawan lang kajing job kau nulong lada kanong rim jong kani kamde halor ka hok bakang jing sisa naru basdang ni ong ni dawai kaan ni dia ka pun kikendon ni ngedon kijinga tai kijinga kren kijinga per mo kam per hendrai kadang ya de ban beteng bakara bor halor kanong rim jong hok long live Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Long live! Long live!
ये 10 साल का सेलिब्रेशन है और जब हम संगठन कहते हैं तो संगठन यही है। यहाँ जो लोग हैं, बहुत लोग जो आ भी रहे हैं, बहुत लोग जो शायद बाहर से भी देख रहे हैं, संगठन यही है। तो जब हम कहते हैं कि 10 साल का सेलिब्रेशन है तो ये हम सबका सेलिब्रेशन है। तो वापस सबको हैप्पी बर्थडे। आपके 10 साल के संघर्ष में मैं काफी लेट जुड़ा हूँ।